Imaynaya tarikunki munanchik hermana, ufpagarintawan, kaypi ñawirisunchis Dios ninchikpak palabranmanta. Kunan ñawirisun maychus kay tarikun kashan kay Hebreos sukta nisqapi. Chaypi niwanchik ama huchaman urmaychu, Jesus ninchikman kutinkuy nisqa. Ñawirisunchik kunan kay Hebreos sukta maychus lakisqa kashan kay ukniyuqpi ahnata niwanchik. Chayrayku atisqanchikman hina ñawpaqman zinanchik sumaq wiñasqan kananchikkama. Ñawpaq kay yachachinastaqa amaña uktawanpis qallarisunchu. Chay qallarinanpaq yachachinasqa kaykuna kanku. Manaka ruwasqa saqespa Diosman kutirikunmanpaq paypi hapikuy llawasunta. Ahnata niwanchik munasqa hermano kay Hebreo sukta nisqapak. Nuqanchik huchayta saqinchik chayqa Dios ninchikman kutinchik chayqa pay nuqanchikwan kashan tukuy ratupi mana ni hayk'aq dejawanchikchu. Payqa yan chakinchikpi, yan ninchikta rikuchiwanchik. Munasqa hermana ama huchapi tarikuychu. Kunan kashanchik musuq kawsaypiña. Musuq kawsaypi Jesus ninchik astawan yachachiwanchik mayninmanchus zinanchik tiyan, mayninchuk yaqninchik. Huchapis tarikunki chayqa munasqa hermana chaymanta lluqsi. Lluqsi Dios ninchikqa chaymanta urquyta munasuni. Kay Hebreos sukta nisqapi nishawanchik apóstol Pablo Jesus ninchikqa yanta rikuchiwanchik. Huchaqa mana nimayman apawanchikchu, nitaq yan ninchikta tariyatinchikchu. K'aya kamakachun hermanos.